अहानबदा मरु ओइबा पाव MPSC की अचुंबा जस्टिस पुरकपदा तरामनो ओक्ले सुप्रीम कोर्ट की वायल असी सेंजाव पावबा मियोय कयादा नत्तना सरकार फावबा माइथिबनी हाइना बीजेपी की हानेगी चीफ स्पोक्सपर्सन CH बिजोयना हाइख्रे बीजेपी न लाकदौरिबा मिखल असिदा मेजॉरिटी फंगदुना लेंगाप सोइदना सेमगनी अतोपा पार्टी सिंगना कांग्रेस न ममांगदा तौरंबा थबक बीजेपी न मखाता न चथबनी हाइना फोंदोकनरिबा असि अरानबा वाफमनी हाइना ए सरदाना फोंदोखरे अमदी मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी MTU तागेलपाट की स्टूडेंट्स ऑफ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट सिंधुना कॉर्पोरेट लीडर्स कॉन्क्लेव लिसिंगनी कुनिथोय की थौराम अमंग असि तागेलपाट की मोइरांग हनुबा लेकाई द लेबा कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे पोनी टीवी की नुंगथिल की पाव मिनेंग ताबिरिबा सिंगबो विद्यासना तराम नोकचरी हौजिक पाव संदोकना पिजरी मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन MPSC गे अचुंबा जस्टिस पुरकपदा तरामनो ओक्ले सुप्रीम कोर्ट की वायल असी सेंजाव पाइबा मियोय कयादा नतना सरकार फावबा माइथिबनी हाइना बीजेपी गे हानेगी चीफ स्पोक्सपर्सन CH बिजोयना महाके मयुमदा पांगथोकपा पाउमी सिंगा उनाबदा हाइख्रे महाकना मखाताना हाइखे लिसिंगनी तरा तरुक्ता MPSC ना एग्जाम पांगथोकपदा सेंजा थुमजा लेरे अमोटपा कया लेरे हाइदुना MPSC एग्जाम थाबदा यावबा एस्पायरेंट सिंगना मसीगी मतंगदा कोर्ट वकतुना ngasi फावबा केस सथदुना लाकपनी सुप्रीम कोर्ट केस तौबा मतमदा पैसा अदुकी मतिंग चंगी लोइनना सरकार असी फावबना केस तौसिलखे अदुबो पैसा पाइजद्रबा एस्पायरेंट सिंग असिना हौजिक फावबा अचुंबा पुथोकनी हाइदुना कोर्ट फाइट तौबदगे ngasiदी MPSC गे एग्जाम अदु था मरिगी मनुंगदा हन्ना पांगथोकननबा ऑर्डर अमा सुप्रीम कोर्ट ना राय तारकपा असी अचुंबदा चाउना माइ पाकपनी हाइना फोंदोखे केसे लोइरे न खले सुप्रीम कोर्ट ना हुजिक तारीख यादु 22 नवंबर 2019 दा परीक्षा से रिपीट तरो देयर वाज नो एग्जाम इन हरखर मतुंदा इकाइदन तो के हाइदुना पार्टी में सेमगा अमुक तो केसम थाजली स्टेट गवर्नमेंट की मरुइना अखोगी Deputy Advocate General, Additional Advocate General Taraga, Ayamba Mahakna case say Tarani Yetula. Supreme Court case Tenabukanda Inakunda group on the light of group, the Taramatra Yetopura, Nana Topia, the Mudi Marinja, Pashadasu, White, Hotan with the Pashakai with Chelini, Material Pirini. Aquina Saint Baran, no money matagum. Urki kalamado, Aruibada, Saitamewa Jayatedo, Narang Pagravan Vichida, Ahoy Pramanta Weba. Group of aspirants की spokesperson ओरिबा कैसाम किसन सिंह ना हाइकी MPSC एग्जाम दा कमीशन असिना खल्लबा कैंडिडेट सिंह अदुगी आंसर स्क्रिप्ट हाई कोर्ट ना मियाम दा यंगहनबगे अयाबा पीरबा फावबदा ngasi फावबा यंगहनद्रिबा असि यामना लाइबक थीबने अचुंबा पुथोकननबा होनबदा कोर्टा लिसिंगनी तरा तरुक्ता पांगथोकबा MPSC एग्जाम अदु हौजिक फावबा कोर्टा केस तौदुना लाकपदा पैसागी अवाबा अदुकी मतिक मायोकनखे अदुबो पुक्चेल चाउना हाई कोर्ट की एडवोकेट गुरुमयुम पुष्पा RK दीपक अमदे सपम विश्वजित अमदे सुप्रीम कोर्ट सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषणा अदुकी मतिक मतेंग पांगबिरखिबना अचुंबा सिंह असी पुथोकपा ngambane मसीदसु नतना ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन एमसुना लौखिबा थौदांग अदुकी मतिक थागले अमदे कोर्ट केस फाइल तौबदा अचंगबा पैसा पुथोकपिखिबा हानगी बीजेपी की स्पोक्सपर्सन CH बिजोय बसु थागतपा फोंदोकचरी हाइखे उकिल लोइबाम त जुनच्चादी को हल्ले कोई खा चिन्नवै लाकै केस तौसनगी बने मनुंग कैनोमा हिडन एजेंडा मदि लैरे न दुगा मतमनुदा सिंगल बेंच जस्टिस ऑनरेबल हाई कोर्ट जस्टिस कोटेशन एग्जाम दो असोइब खरदी लैरे अदुबो नोइना असोइबदो फंगगदी कोर्ट केस लाप यागनी हायरगा कोइद रिलेटिव पिबिरमद्रे दि मतुंगिना इचिनाव खरा मोय थबक पॉइंट ऑफ व्यू रे गवर्नमेंट ना स्टेट ऑफ मणिपुर ना अदि मतुंगदा कोइना आंसर स्क्रिप्ट पे का लौथोक्सर मतुंगदा केस तौसरकपने केस तो कोइसु अखोइना याम लाइना हेता लाइन तो दिन हेता याम लुई हाइतारे
ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯦꯁꯀꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯂꯤꯒꯦꯜꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯂꯤꯒꯦꯜꯒꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖꯁꯦ ꯗꯦꯕꯂꯞ ꯇꯧꯖꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯍꯩ ꯈꯪꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ Manipur Public Service Commission Englishing Ani Tarataruk main exam nauna tha marigi manungda pangthoknanaba ngarang Supreme Court na Manipur Public Service Commission da khanghankhibani Justice AM Khanwilkar amasung CT Ravi Kumar gi court na takhiba rai aduna pangthokadawriba exam asida Englishing Ani Taratarukta pangthokhiba exam aduda saruk yakhiba candidate sing khaktamakna famba yagani haina mayek sengna palle Court asina makhatana Englishing Ani Tarataruki exam da mai pakhiba candidate aduna pangthokadawriba exam asida amuk hanna mai pakpa tarabadi makhoigi service adu Englishing Ani Tarataruktagi samtharakpa oina lowbaga loinana makhoibu appoint tawriba post adugi fangpham thokpa khudongchaba khudingmak pigadabani hairi Lakadawriba Taranithoi Suba Manipur Legislative Assembly Mikhalda 53 Tamenglong AC da BJP gi mirep oiriba Huri Golmai gi Firal Tingkhatpagi Thoram ama ngasi Kumji Part 2 da pangthokre Thoram adu da BJP Manipur Pradesh ki President A Sarda Devi su sarugyakhe Mahakna haiki BJP na lakadawriba Mikhal asida majority fangduna lengak soidana semgani Atopa party singna BJP na semgat sagalakpa amasung chawkhat thaurangi thabak thauram kaya paikhalakpa asida Congress na mamangda tauramba makha chathabani haina phongdoknariba asi aranba wafamni haike BJP na laingak pairakpadagi ahogba kaya laktuna miyambu awabadagi chingkhatuna lakle Manipur asi santi laina amana amagi mateng pangnaduna Prajagi kholau aikhoigi thaudang haiba wakhalonda chatpa haibasi BJP gi maru oiba Khongthang amani Haurakliba Naha Singi Tungi Punsida Fit India Startup Skill India amadi atai atopa scheme kaya BJP na hodoktuna paikhatli haina sardana haike Huri Golmaina lakadawriba Mikhal asida maipaklabadi cabinet ki fam pinanaba honagani haina so mahakna thajapa pekhe Ngasigi thoram aduda Huri Golmaina haike Tamenglong Kendrada Mahakna Maipaklabadi Ohongba Puraktuna Prajagi Awaba Khangna Thabak Tawgani Shifting cultivation ki mahuta atopa sinfam piduna education health sector lambi thong nupida sakti pibaga loinana yumthong khudingi awatpa yengduna thabak tawgani haike Thoram adugi saruk ama oina Huri Golmai gi Kumji Part 2 da leiba office ta A Sarda Devina Firal Chingkhatke Nana aikoi hana state ki level da vice president oibiba aduga party gi yamna liraba hauji Tamenglong district ki in charge oina pubiriba adugumba leaders singna amadi lairiba center da election commission of India da asigumba message aji yauhallaba matungda Tang Kuntanet Sunday da pangthokani haidana tauramba election adu tang kunipan Monday numita pangthokani haidana pibira paidase masida Manipur Technical University MTU Tagel Pat ke Students of Management Department Sinduna Corporate Leaders Conclave Lisingani Kunithoi ge Thoramamang asi Tagel Pat ke Moirang Hanuba Laikai da Laiba Community Hall da pangthokre Thoram asida saruk yakhiba Singdi Peter Salam Director Manitko Kaisam Biju Assistant Registrar or Finance Officer amasung L Kulkarani Director Planning Department ni N Kulkarani na haike Manipur Technical University MTU amasung Dhanamanjuri University na partnership oina thabak tawnanaba yanaba leire Handak chahigi oinade MTU da startup ki tharak pasing maru oina innovative idea leiba mioi listing mariga chamnga romgi maraktage yankhai khangatle anoba pothok puthoknanaba Manipur Technical University MTU da incubation center ama linkhatnanaba lupa lakh taragi senthang pikre hainasu mahakna phongdokhe committed
फनेयामना बेनिफिट पीरगा मयाम पीदबोबुदी माई प्रोसेस बैंकल तायपनिना मतम चंगजरसु स्टेट सरकार दगिदी 5000 हेन मसिंगमा कोइना कमिटेड लायबिलिटी न पीरगा अपेगी सरकार दगी ऑलमोस्ट 50 करोड़ की मथक कमिटमेंट पीरगा यूनिवर्सिटी लेवल दा हाइदी अंगांग ओइरिंगाइदना स्कूल की एजुकेशन फाउंडेशन वा अदुगा चौरा कांदा एंटरप्रेन्योर हाइबा लाकदौरिबा तरानिथोई सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन असी नंबोल केंद्र की मनुंग चनबा कोंखाम मयाई लेकाई दलैबा कोंखाम यूथ क्लब एंड लाइब्रेरी KYCL ना कोनबा मफमदा फ्री एंड फेयर ओइना पांगथोकनब होनरी मियामना मतिंग पांगबियु हाइना क्लब असिगे स्पोक्सपर्सन TN लुवांगना फोंदोरकली महांगना हाइखी क्लब असिना कोनबा युमथोंग सिंह लैरक अमदी लंबीदा पॉलिटिकल पार्टी नत्रगा कैंडिडेट अमतगी फ्लैग अमदी पोस्टर सिंह थेटपा याहंद्रे चक्चा हैजानबा तौहंद्रे यू अमदी मयाई काबा चिंजाक सिंह पुबा चाबा योनबा अथिंगबा थमले नुमिदांग पुंग तरेट की मतुंगदा इलेक्शन गी मरी लेनबा मिटोप चंगहंद्रे इलेक्शन नुमित अदुगे पुंग निपान की ममांगदा कैंडिडेट सिंगी पोलिंग स्टेशन सिंह साबा यागनी हाइरिबा अथिंगबा असि ममांगदा होखिबा इलेक्शन सिंगदगी थमदुना लाकपनी मसिबु मपुंग फाहंदुना फ्री एंड फेयर ओइबा इलेक्शन ओहेनबदा मियामना मतेंग पांगबियु हाइखे पोस्टर न चिंबसिंग असि थेलंदबा क्लब असिना थिंगदुना लाकली मखा तानसु थिंगिगनी मसिदसु नतना फ्री एंड फेयर इलेक्शन ओइननबगिदमक्ता लेका असिदा इलेक्शन ग मरी लेनना चक्चा हैजानबा युओनबा थकपा येनमन चिंबा कया असिसु थिंगदुना लाकली मखा तानसु अदुमक थिंगिगनी लोइना लोइना कना कना गुमना लेका असिगी वांगमदगी इलेक्शन ग मरी लेनना वोट खोम संग मतमदा नुमिदांगी पुंग तरेट की मतुंगदा संग पयारोय करिगुंबा संगम थेंगनरगदी लेका असिगी क्लब असिना संगमिबा मियोय सिंगदुगी मथक्ता लखटलकपा एक्शनदा मसा मसाना याजगदबनी लोइना लोइना कना गुमना लमेन तु हेंदुना संगम तारगदी क्लब असिना संगमिबा मियोय सिंग अदु चेक तौगनी करिगुंबा लुपा लिसिंग यांखैदगी हेना यावरम थेंगनरगदी हाइरिबा सेनफम सिंग असि क्लब सिंग असिना सीज तौसनगनी उरिपोक खाइडेम लकाई डेवलपमेंट सोसाइटी ना मणिपुर मेडिकल डिपार्टमेंट का खुसमनदना ngasi उरिपोक खाइडेम लकाई दा कोविड वैक्सीनेशन के थौरम अमा पांगथोखरे पोलिंग बूथ 10/20 के BLO खुंद्राकपम बिजोय सिंह ना हाइके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI ना पीबा गाइडलाइन की मतुंग इना इलेक्शन ममांगदा कंस्टिट्युएंसी सिंगदा कोविड की हिदाक कापथोकपगे सरुक अमा ओइना उरिपोक खाइडेम लेकाइदा लेकाई की क्लब ना मेडिकल डिपार्टमेंट का खुसमनदुना ngasi की थौरम असि पांगथोकपनी हिदाक कापगी थबक असि पोलिंग स्टेशन दा पांगथोकदबनी अदुबो खुदोंचादबा लेबना कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकपनी हाइनासु महागना फोंगदोखे मेडिकल टीम लोना पोलिंग स्टेशन कापद अंगांग पुलिस स्टेशन की माफुन खरम खुदों जादा बेगे उरुबो खाइदिं लगाय डेवलपमेंट राइट की कमिटी होन सिदा मेडिकल टीम लोना हुजा कोई वैक्सीनेशन कोविड-19 की वैक्सीनेशन काप जरी ngarang numidang pung nipan makhairom taba aduaida imphal east ke manung chanba khurai esina konba khabaisoi mamang lekai delaiba National People's Party NPP gi active workers Abdul Kalam Kauba amage yum manakta sakhangdaba singna hand grenade ama langsenduna hokai hankre asokapan nangbagi paudi leite thokdok thokpamda Imphal East Police ke team Deputy Commissioner amasung Khurai AC gi National People's Party NPP gi Mirep Laitonjam Jayananda masa laktuna yengsinke kanana karigidama grenade attack adu chathakibano haibase hauzik fawgi oina khangbangamdre Paugi Maraktana Tenba Pregama Karigumba dom yumda laiba anabasinggi hidakapa dressing tauba blood sample loba rice tube hapa catheterization hapa enema tobinaba experience lairaba nurse amati doctor thibada awaba thengnabirabadi wabiraganu Medland Home Nursing Care Service Manipurna pungkun mari chukna adom yumda latuna hidakapa injection piba dressing tauba feeding tube hapa catheter hapa amadi makhal kya ge anabasing experience lairaba doctor amadi nursing tuna mating pangzari akuba
Akupa Marol Gidamak Medilen gi helpline number 920-598-7988 Amukasu 920-598-7988 ta call tawna tanabiu natraga Google Play Store dagi Medilen app download tawna booking tawi Break ki matungda makhata ba pau pizri nupi macha amada nattabali chatchalui haiba thogdok amada chenaba new lamka ge v monhoi khuldage chingkhanlian chahi yankhai apokpa tokhum police custody da ngarang ayuk anganbada thauri yalaga sina lairamle women police station na mahake mathakta pokso ek ke makhada lokhatpa case amaga mari leinana mahak tha asigi nipanda police na fakhibane district police na unnatural death case ama lokhatkre thogdok thokfam da DIG range 3 kamai angam Romanus Laktuna yengsin kivagal iroinana forensic science laboratory kangbunasu asiba hakchang examine tawkre mari lainaba authority na magisterial inquiry chathagani haibagi thazaba imung manungda pikre imung manungi maikaidagi autopsy gi result fanglaba matung makhataba khungjang lokhatkani hairi laikhidraba mioi asigi loinabi chahi kharagi mamangda nupi laikhidre adubu machanupa ani leihori hairi misi asiga mari lainana v monhoigi CSO sing amadi village authority na kanna yaningdaba phungdokpaga loinana judicial inquiry tawgadabani haina demand tawkre hairi Tamenglong district ki Tausem subdivision ge manung chanba new kaifundai khundage khulai paiba lalhoba singna Fakhiba FCI ge food grain chingba truck driver ani ngarang nungthil Jiribam commando amasung kunthra mapan suba Assam Rifles ke kangbuna asoi ngam yaudana new kaifundai area dagi rescue tawba ngamkhre Imphal Jiri lambi ge new kaifundai khul manakta FCI ge food grain chingba truck driver ani khulai paiba lalhobani chingnaba singna fakre haibage pau Police na hek fangbaga Jiribam gi additional SP operation AK Sadanandana meeting makhada District Commando na Kuntramapan Suba ARG Kangbuga loinana mafam aduda sangsinduna paksanna thi hummage thabak chathabada ngarang numit yungba matung kaifundai area da truck driver ani adu asoi ngam yaudana rescue tawba ngamkhibani hairi adubu thogdok asida chenariba miyoising adudi combined force sangsilakpadage asukpa umangda chenkhibadagi faba ngamhodre hairi rescue tawraba truck driver ani OC Tausem police station da medical checkup tawraba matungda sinakre hairi ngasi Imphal da phongba pauche sing ge oiba maruiba pau khara yengminasi Sangai Express ahan batangkak February 19 constituency kuntraga nipanda chamaga humpudra humdoina lamba pagani vaccination gi thabak yangsin naba mateng pigani governor Tanthokraba Bijoyna Lamsigi BJP bu chaiba yaba chaikre Miyoi chamaga nipan positive oiraga ani sikhi Pokna firm Ahanba phase ta pangthokadoriba constituency kuntraga nipan gi mikhal asida punna mirep chamaga humpudra humdoina lamba tauragani Miyoi chamaga nipan positive oikhi ani sikhi nauna positive oibedagi fakhiba migi masingna hele Minister Rajen tongan ba chahi singda BA pass tauramba thengnare Sakhang dabana phakiba driver ani security na kankre Huyen nampau Ahanba phase ki constituency kuntraga nipan gi mikhalda candidate chamaga humpudara humdoina lamba tauragani Ani suba phase ki AC kunithoi gi mirep je pisin bagi matam loisinkre Governor na mipum khodima hida kapthok na ba appeal tawkhre Sagolban AC gi miyam gi thajaba manghandana thaudang logani Dr Loken Naharol gi thaudang Supreme Court na thamari gi manungda MPSC English inganiga tara taruk mens exam nauna pangthok na ba khangan kre Mizoram da Silchar da gi Pravin amadi napin hat khibagi wathok CBI da thijanna ba Lok Sabha da wakat kre Minister Rajan election khudingi masagi chahi amata manadre namduna mirep oiba yahan khibagi mayokta SC da challenge tawragani candidate sing BJP da nampu da vote pihan ba yaning de haiduna Chandil da rally chatkre Aroibada maroiba pau amukhana MPSC gi achumba justice purakpada taramnokli Supreme Court ki wayal asi senjau paiba mioi kaya da natana sarkar fauba maithi bani haina BJP gi hanagi chief spokesperson CH Bijoyna haikre
BJP na lakadawriba mikhal asida majority fangduna lengak soidana semgani atopa party singna Congress na mamangda tauramba thabak BJP na makhata na chathabani haina fongdoknariba si aranba wafamni haina e sardana fongdokre. Amadi Manipur Technical University MTU Tagel Patki Students of Management Department Sinduna Corporate Leaders Conclave Lisingani Kunithoigi Thauramama ngasi Tagel Patki Moirang Hanuba Laikai Dalaiba Community Hall da pangthokre. Poni TV ki nungthil ki pau meeting dabiriba singbu kainanaba yathang nizare.